I veliki pozdrav i dobrodošli u na video. Danas ćemo ocjenjujemo restorane i fast foodove u Hrvatskoj. Ali danas imamo Kantinetu. Nekoliko vas je pisalo u komentare da ocjenimo Kantinetu. I pošto je prošli video jako dobro prošao i danas imamo 1000 pregleda, hvala vam puno na tome. Danas ćemo ocijenit ćemo hranu, kakva je hrana, kakva je dostava, to jest koliko je brzo dostava. Jer ljudi se većinom žale na dostavu, ne na hranu, govore da hrana je većinom dobra. Imaju 4,7 ocjena na Google, što je jako dobro. Ali rekli su da dostava zna kazati do 2 sata, to je baš puno. Pa evo, sad ćemo išta ružiti pa ćemo vidjeti koliko brzo treba da dođe do nas i kakva je hrana. Ljudi, došla nam je hrana u rekordnom vremenu. Kao što vidite, 20 minuta. 20 minuta da napravi pizza, ćevapi i pljeskavica. I pomfrit naravno. Znači to je stvarno prebrzo, svaka je čast. Znači, za uslugu i za dostavljač je bio jako ljubazan. Usluga je brutalna, hrana je tada još bivše. Znači, mene svira cure, ajmo probati ovo. Znači, 19 minuta je stvarno prebrzo i oni ljudi koji su rekli da su čekali 1 sat, to je vjerojatno laž. Ajmo pojeć picu. Pizza je tada, znači, standardno. Kao što vidite, ovdje vidite, sumira je. Vidiš ovo, dobro je ispečena, margarita je klasična, ima dosta pelate i toga, pomfrit, jako dobar, zoom, pomfrit se nije, znate kad stoji u kesi, pa kad postane mlohav, znate kad postane grozan, kad se uznoji pomfrit, fuj. I imamo ovdje ćevape, imamo peticu, imamo kapulu, ajvar i 5 malih ćevapa. Znači to su 100% juneći ćevapi, vjerovatno, vidjet ćemo kakav je ukus. I imamo tu lepinju, ovo je hamburger, to još nisam otvorio, ali evo sad ćemo. Ovo je unboxing. Snimio sam. Brutalno izgleda. A tu imamo majonezu, kisele krastavce, kukuruz i pljeskavicu. Pljeskavica je jako tanka, ajde da će biti ukusna. Ja sam vas nadam da će biti dobro. Ajmo krenuti. Maslina je dobra, nevjerojatno. Da probamo. Evo tako pizza je da. Znači, kao što vidite, pada ovako prema dole i to znači da je tijesto dobro. Sija se malo previše, sir sija. Znam se vidi da baš sija sir. To je znači da je, kako se zove, da nije dovoljno kvalitetan sir, ali ima pelat. Ajmo probati. Dobro je. Ovo je dobro. Znači, ovdje se i sir, i pelat, i tijesto sve stane dobro. I ova kolica. Tama krskava, tama klipo izbešena svaka čast. Ovo nije, možete zapamtiti da ovo nije na krušnoj peći, nego ovo na u električnoj pečnici. To znači da ne može biti toliko dobro ispečeno. U sve svemu pizza je savršena. Nije najbolja koju sam probao u životu, ali definitivno je jedna od boljih. Pizza je 7,5 od 10. 8 od 10, pizza je 8 od 10. Pomfrit nije baš nešto toliko savršen, zoomiram malo ovdje. Pomfrit malo je mlohav, vidite mlohav je znači ne znam. Grozan je, mrtav je pomfrit, a dobar je. Tamo je zašoljen domaći. Nije kupovni, to je najvažnije da nije kupovni. To što stavite krumpir i to sve. Ajmo ćevape. Znači možete sedmica jer nije baš nešto toliko. A ovo je dostava pa tako mogu razumjeti da treba pomfrit biti malo lošiji. Ali dobar je. 70 jer pomfrit ne može biti 10-10. Ćevapi, tu bi iskreno mogu ćevapi dati malo lošiji, da imamo presjek. Vidite kakvi su, obljede kao prst, kao sarajevske veličine. Vidite. Dobar. Sočni su, nisu malo, tamo su spečeni. Miris je dobar, ajmo probat. Ovo ima brutalne. Znači, što ne, ovo ti moraš probati. Znači, baš je dobro. Vidite ovo. Ajde snimim malo oko, da se vidi. Baš je dobro. Znači ima kao neki baš dobro. Znači ćevapi su
9 od 10, devetka, brutalni su sve preporuke, dobri su, mekani su, ima nešto malo čudno kad zagrizete, kao da je nešto gumeno, a ne znam, ospožit, kolu, ovo je brutalno. Da li vam se ikad desilo da ste htjeli pogledati neki film, neku seriju, ali ne možete zato jer naprije živite u Hrvatskoj? Pa imam pravo rješenje za vas, a to je NordVPN. NordVPN je program koji vam nudi da prebacite svoju IP adresu naprije iz Hrvatske u Ameriku i da gledate taj film ili seriju koju ste odlučili gledati. Ali također uz to nudi vam sigurnost na internetu, sigurnost od virusa, sigurnost da vam neko ne ukrade šifru i sigurno pretraživanje. Ako kupite NordVPN preko mog linka u opisu videa, dobit ćete 74% popusta i 3 mjeseca besplatno. A to nije sve, ako vam se NordVPN ne svidi u prvih 30 dana, uvijek možete vratiti svoje novce. Znači ne budi glup, uzmi NordVPN, link je u opisu, dobit ćeš ogroman popust, uštedi si pare, hvala još da NordVPN što sponzorira ovaj video, a evo mi sada nazad na video. NordVPN, cybersecurity built for every day. Napravio sam malo pauzu da dođem po ove maramice, da idem probati lepinju, to je isto najvažniji, znači lepinja s ajvarom, usput ćemo probati ajvar. Ovaj je onaj kupovan, mislim to je fast food, nije to restoran, nema tu šta očekivati. Za razliku od čevapljenice Mačak, ovo je tu u Sarajevu, bate čevapljenica Mačak, voli čevapi i ne znam, tu se neki pikavat, kad sam rasikavao nije ovo pukli, nego sam moja po kutom otirao 75 stupnjeva da bi to puklo. Medi u kurac, ovo je brutalno. A puno ti kad došli u Šibenik, kantineta, fast food, brutalno. Imamo još hamburger. Hamburger je standardno, tanka pljeskavica, evo vidite. Baš tanka pljeskavica. Kakva će biti ne znam, ali ja mi da je isto meso kao i ovaj čevap, pa tako neću posebno probat. Baš ima puno majoneze. Ne štede se ljudi. Ajmo probat. Lepinja je tvrđa nego ova. Vjerno je stara neko vrijeme, ali ukusno je. Iako ova puno bolja. Nisu iste lepinje, vidite ova. Ova tu ima neke ove rezove, ova nema. A dobro. Sastojite se svježi. To se vidi. Idemo sad do mesa doći. Ali ne možemo. Ne mogu do mesa doći. Brutalno je. Znaš kako je dobro ovo? Ovo sa majonezom, zakisenim krastavicima. Odlično je. Da ne možete. Koliko ima ovih kuraca. Brutalno. Lepinja je šestica, iskreno. Ova lepinja je sedmica. Ova šestica je puno tvrđa. I vjerojatno je tu dugo stala. Ali, sve u svemu jako dobro. Hamburger je devetka. Isto bolja čevapa. Mene tu ne je malo ki čevap. Daje bi isto ocenu. Dakle, staje bi da je čevap 8, a hamburger je 9. Stvarno brutalno. Jo, ali nije suho, što je najvažnije. Ništa od ova 3 nije suho, ne vidite ovo. Ni pizza, ni pomfrit, ni čevapi, ni hamburger. Ništa nije suho, što je najvažnije, ima puno umaka, ne štede se. Baš je dobro. Odlično je ba. Dobro. Ne mogu ja reći ovo. Napravim malo pomfrita. Ma da, ovo je brutalno. Kao što ja sam malo previše naručio. Da, koja sad ima cijena, ja dobro ja cijenu reći. Cijena za sve ovo četvero je 20 eura, što u Hrvatskoj barem nije puno. Nama je to neki oko 2000 dinara, ne znam oko je to. Znači, pizza, evo vidite oko veličine, dobre veličine, nije mala, znači mala pizza. Normalna mala pizza. Znači, pizza je dobra, pomfrit dobar. Ja sam za omjer cijene i kvalitete, ovo je dajem na kantinetu ocjenu 9 od 10. Stvarno preporučujem sve ove preporuke na dostavu. Znači, ocjena 4,7 je opravdana. Stvarno je 4,7, znači brutalna ocjena na Google.
i također opravdalo sa hranom. Ne znam sve što da kažem još, ne znam. Lagajte, subscribe-ajte na moj kanal, hvala vam na 24.000 subscribera, hvala vam puno. Na 30.000 subscribera ide specijal, znači vidjet ćete što ćete dobiti, bit će baš nešto veliko. Imate u opisu moj Patreon, možete moj član, imate puno ekskluzivnih videa i mogućnosti. Pišite u komentare. Ukoliko me idemo sljedeće. I eto ga ljudi moji, vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!